Macam mana nak dapatkan orang, kita boleh convince orang tu untuk dapatkan hibah ataupun perlindungan takaful adalah they have to start from somewhere. Bagi saya kan, challenge lah yang aku selalu dapat kan. Bila orang tanya, aku tak perlu ni sekarang lah, aku tak perlu coverage ataupun perlindungan sekarang lah. Dan selalu aku akan tanya lah soalan yang agak annoying sikit lah. Aku tanya, kalau bukan sekarang bila tu? Takkan nak esok bila benda-benda ni berlaku kan. So yang tu aku punya challenge lah. So bagi Wan, macam mana kita nak counter balik benda ni? Kita dah berikan kita punya hujah kepada customer, and I think hopefully mereka faham, ataupun mungkin mereka tak bersedia lagi, and then in the future they will take up. So bagi saya itu normal lah. Jadi kau tak akan ada macam second or third time closing? Of course akan cuba juga. Cuma of course tak semua orang akan, kita tak boleh close semua orang lah. Itu hakikatnya lah. Tapi kalau saya kan, untuk benda macam ni, saya macam challenge ada juga, macam compare kan. Selalu compare tu pasal harga lah. Tapi kalau harga tu saya tak boleh kontrol apa-apa lah, sebab tu memang harga yang sistem dah buat kan. Jadi kalau untuk saya, dia kata tak perlu sekarang, saya akan tanyalah, kalau tak perlu ni sekarang, apa yang kau perlukan selain daripada hibah? So tentu saya akan bagi lagi banyak options lah. Maybe personal accident ke, saving ke, ataupun apa-apa yang lain lah. Yang kedua, selalu ada masalah adalah dari segi duit lah. Tapi bagi aku, benda ni dari segi duit ni dia bukan masalah besar, sebab kita dah tengok lah dia sangkut dekat mana lah duit tu. Sebab apa, macam dia rasa plan ni mahal sangat. Jadi apa yang kita boleh buat untuk macam at least reduce the commitment. Mungkin kita kurangkan dari segi coverage on critical illness ke, ataupun just have something for them. Sebab konsep saya senang je. Macam mana nak dapatkan orang, kita boleh convince orang tu untuk dapatkan hibah ataupun perlindungan takaful adalah they have to start from somewhere. And then diorang mesti rasa senang bila diorang bayar caruman tu. Kita tak nak caruman tu dia macam sebagai beban. Sebab apa, bila caruman tu sebagai beban, lama-lama dia rasa benda tu macam dia tak happy lah. Lama-lama pun dia akan cancel ataupun lapse jugalah. Dan ketiga adalah bila diorang kadang-kadang ada mentality macam ni tau. Kalau aku perlukan duit, aku boleh keluarkan daripada account investment ni kan. Tak digalakkan lah. Yang itu memang tak digalakkan lah. Sebab bila kita keluarkan duit daripada investment link punya fund, daripada takaful ni, maksudnya kita surrender policy lah. Sebab kita keluarkan full amount. Tapi kalau kita keluarkan partial, dia akan ada efek tau dekat sustainability kita. Ya, dia affect sustainability, and dia akan affect maturity bonus juga kan. Yes, dia depends kepada produk lah. Sebab ada setengah produk takaful, yes, dia memang ada maturity bonus. Dia akan ada certain booster bila kita bayar ikut, when we tak delay payment, tak ada miss out caruman dan sebagainya, dia akan reward kita dengan lebih banyak bonus. Tapi kalau kita buat partial withdrawal, yang kita cakap ni pasal partial withdrawal ni, there's a problem lah. Dia akan cancelkan benefit tu daripada bila dia matang lah. Bila dia matang pun kita akan dapat kurang lah cashback kita.